ole clear tu le ngai thatu zong zong te ram family movie theater atangin drike makania in zavain chibaile vekule hei kan tun lai khovel boru khi arit khop maya middle east lam kan clear chuanin a sutlai mun chu an beyan bom air defense system in Israel missile US missile ka puak ti rang hi ania tin gas oil awang tiang chi kha atamani ti chuanin Iran a phei chuanin ansum lepai hlutna din mun kha atla niam na sa vaibel chekhatin chome bazar avakal se vaibel chekhat khanin bura khat po chome alei theimang to lawani so tiang te ani line India te pon he indo na hi kan tur ve zela kan India rupee kan cheng somkwa pathum le US dollar khate ti hiani na hena chu mai ni lovin India he khopuya phei chuanin gas awang tranatin petrol e diesel lama ichon har satna mizoram hian kan lato lutuk lova aizolama phei chuanin gas bur khati sangni zanga tanga sang thumani der mai ani chu indo na ina khena niya bible ina soimiawa khovel hun morto kan oma indo thu thang ti hian kan hreta ani bera buai kha khop mai chu tiang boruak te kan ton lai chu mitin hi stress ola na kan thokna sa ril rulak pe na tu thado mai tun truma chung kan ron sei don ani project Hail Mary mars ni som ni paruk tun kam ni lai tho na chuak tur munom turu don ani project Hail Mary hi mars ni som ni paruk sa ni som ni paruk khian release ani dona rem family movie theater ayan TV dona ni ti chuanin he movie genre hi science fiction adventure kam tiang chi kha ani dona mi pakhat rai na hi changtu pa ber rai na hi mu in aron har thuta spaceship pakhat van thengrenga van boruak long kan timba yang chu khanga kan ron har chuakin ni hi athim vek to ni ni khanin enna le satna reng kha pe chuak theilowa chumi ti nung thar le turin van boruak van thengrenga khana hanzina ani pheichoni na jinna angchi poka engma hrelowa engponi sela he movie hi darkar ni le minute som thum paruk athui turani ya munom don khop maya tin hey record aram break ngala ni box office lama po marsli som ni parukian premiere ani don ti in theater sang an chu adona ti suanin ticket kha an book an kat sup ta atun naya film chuak durandar true po aron khum ngala ni mo chutiang khopa boruak nei lian chu ani ya tin ram family movie theater lama po inv thei dona tun lai hianim theater movie en himi in anin ti mu to ni achan chu kan malam zong kha screen ani ya tin soi mai theilo chu theater movie en anom big fm chan chu a sound he ni a sound na thatchon feelings dang kan ne ya khami kan movie en boru ka khang kan cheng thina ni tin he movie hi shal atla don ti chu a chiang rengani a trailer ang chi te po vaibel chethum chuang in tuna hianin an view to chu tiang khopa hu hang tho thang lei tra chu ni engponi sela akan soi kwal du main a trailer le asin thren khat mu nam zolai tuna kan clear lokang mi pakhat Ryland Grace su boruak longa chuan ron har thutin van thengrenga chuan alo oma ti chuanin computer manga ron biak pop ni in astronaut ani lo thu in alo changa chung ho chuanin ni thimta chu ati endan ngai tu atura ron tirin Ryland Grace su aboy view maya athil ton te chu mangram maya ni ringin anin sikchina amaro chu mangchia mai ni lovin atak nge ya atonani engtianga hetiang muna oma ron har hlol nge ani returin ahun kal to te chu aron langta ani scientist pakhat Ryland Grace sale sarkar lama ho tunu pakhat chu in bia in van thengrenga khian han jinla ni enna pe chuak thei to lo khi engwange ani ti engle turin thei to phan chuaro ti in atira Ryland Grace chuanin astronaut ani lo thuwa changin ati theilo tur thu atrila ni masela sarkar lama an ho tunu chuan ikal lo chuan i thiang ti in awawa scientist Ryland Grace tampon chan ngai na le nar ngai na bik lo ani sarkar lama ho tunu chuan scientist om to zinga nang chau hi ni le a chever re chiang tu le enna pele tura pui thei tu ini ti in afrila Ryland chuan university pakhata am professor ve mai kania chu tiang ti turin theina le chakna ka nei lo ti in achanga ama ero chu sarkar lama an ho tu nu chuan ti tura tur loi tlatin Ryland po chuan du thlan tura nei bik lo ani sarkar lama an ho tu chuan briefing pe in
scientist Rylan at su ashiat tur trulang ang ashila ni mai baka universa arsithen khatet su an thi thu ashila chho hrei vung te pon an en na pe chuak thei to lovin chong moi le khrang chhona te po an eng trok trok ani to bera Rylan suanin eng wanga thim ta nge an ni tia zotin eng tin ma achana an pe theilova an hriat big lo thu in an chang hlom ani sarkar lama an ho tu nu chuanin ni le universa arsithen khathina chan te chu van theng renga hanzinin achan i hanzir chiang ang ti in scientist Rylan chu thu apeya an project minga po project Hail Mary ti chu an vuata ani ti chuan Rylan a po chuan du than tur nei lovin boruak long mangin van theng renga chu na hanzin don ta ani Rylan chu boruak long mangin van theng renga chuan a zin chuak ta a kom tur le biak tur tu ma nei lovin scientist ani na chawlo chu ma chuan tur pakhat ma anei lova van theng renga chuan thil lo om le mak pui pui han tongin universa arsilian tak tak thim na chan te chu arhalova ti chuan alien te chu mu in leilama cheng ten hena chuan report a pezela Rylan chuan ni thita chu atinung le theidonem ni thim na chan te chu a chuak theidonem ti i hriat du chuan rempam ni movie theater lama tunkar ni lai thotran mars ni somni parukhian ron kalla i hre theidon ani ole dikhani na trailer atangin asin thren khat mu nom tur lai chu akan hre theya eng poni sela han spoil lok vakhi a harba ka a ui om ve thrina ni mo theater a khovel pum huwa pin a khovel pum huwa pa international khuta a delhi tlangami te ho mi ho sapui pui te enroll kan en ve du ani chon ram family movie theater lama khanin ron kal mai ula ti chon in book mai so atangin ticket ka abukina kat lok thei to ni tin movie hi han spoil vak a harba ka a ui omani mo an release suna han en venge ka mu no matin science fiction adventure movie lampang hi namdang hi chon an lo ngai sanga an lo uara tin he movie hi dakar ni le minute somthum paruka thoi turani ya a director hi feel lot le Miller te an ni dona an bon dona eng poni sela tu produce nge ni ya screenplay tu nge zik tiang chi kha tuna kan thiro zoi zoi lokang ichunin he movie hi feel lot le Chris Miller ina an direct ani a producer hi Ryan Gosling te feel lot Chris Miller ang chi te kha an nia ti chon screenplay hi Drew Goddard an azi ania ichuanin dakar ni le minute somthum paruka thoi turania mu nom nom tin a production companies te hi a Pascal Picture te Lot Miller le Weapon Entertainment Open Invite Film te an ni don ani eng poni sela he movie hi chuan in hu hanga nei lian khop mayatin rem from the IG lama po hian zona kan dong ne mani in chu ve donem tiang chi kha antama Mizoram chau aizol chau poni lovin North East India tele Central te South East Asia tin Africa thleng ponin reels lama mu tura tamani en chakan tamatin booking pon tina satowa mo thom hu hang kha anelian mani hei ka ngai tu thina upload tlang pui kan soi to kha ni hiron thim ang ta ni sela mishing hi kan mang ang tin kan chi ai don chunom tammi lo se zan ve khan ni thutta se mishing hi kan buai viau don ani eng poni sela tu tenge he film a hian changa tin tu nge ronin lana eng movie vi tenge an lo chan to tiang chi kha tuna kan thlir le lokang project Hail Mary a chang tu pa ber tur hi Ryan Gosling ania Rylan Grace angina ronin London ati chuanin chang tu nu hian Sandra Haller ania Eva Strait angin aronin London bokani ichuanin Milana Ventrap P aronin London boka Alicia angin aronin London ani tichuanin Liz Kingsman te James Ortiz tele Lionel Boyce ang chi te aronin London tin Asian lamatrang Kane Lung te Priya Kansara ang chi te poka aronin Lan ve don bok ani hey he movie hian hu hanga nei na kan ti to kha rem family movie theater mars ni somni paruk sani somni paruk tunkar Thursday hianin a en thei dona mu nom dona tin ticket thi book my so ti khan han Google top ula ti chuanin ticket kha akatin a book mai thei bok dona ni upload tlang pui kan soi to atin plot tui satam dona hun kal to te aron lang kual du adona mu nom turu don ani top mai ani eng poni sela rem family movie theater atun kar Thursday ni lai thotran mars ni somni parukhiam project Hail Mary and turin kanin muthak don dia